Kumbe unaweza ukaingia kwenye maombi ukafunga na kuomba alafu usipokee majibu. Kumbe ni vita inayoendelea katika ulimwengu wa roho. Shetani wakati mwingine hataki upokee vile ambavyo unavihitaji kwa Mungu. Shetani wakati mwingine hataki upokee baraka kutoka kwa Mungu. Sasa ni nini kinachopaswa ufanye ili upokee hizo baraka? Nimesema maombi na bidii ya kuomba, kwamba unapoendelea kunyenyekea kwa Mungu ndipo Mungu anaweza pia kukupigania na ujumbe wako ukakufikia. Ina maana, ndio maana wakati mwingine unaomba lakini upokei majibu. Utulii kwenye maombi na pia ukae vizuri na huyo Mungu ambaye ndio ana majibu au ana mahitaji yako unayoyaomba. Wakati mwingine tunaomba tu tunapotezea, kumbe kile tunachohitaji chenyewe kina vita. Mungu anatamani aachilie, lakini yule anayeachilia pia hana mahusiano mazuri na Mungu. Kumbe nakuja kuelewa kwamba sio vyote tunapokea kwa sababu ni vya halali vyetu, bali tunapokea ni kwa sababu tumempendeza Mungu na kuendelea kuwa na nidhamu mbele za Bwana.